maana ng'ombe mulawa ng'ombe unde watema yambe na masioke obo nuona at least no asopya mutao na baka ando no kelia muthanga kiasi pawo kelia muthanga usu tubandila ukwasi wituba payulu yulwa muthanga usu no muthanga no ndo tutukuma na atalamu makalo manenganete ithimo cia kana muthanga usu utulusu ile kwitha we futi umwe na nusu sawa chuni very important ni kwithia tenda makwasiano nondo makane neba na mende no neba ko tenda methe mena enough space ya kuyana sawa ko tulusu wele kwithia we futi umwe na nusu kinge twa minoso kumba muthanga yu taile kwatia kindu kita plant spacing mwiso umwe kwa ulonge wele kwithia we na chao distance ya futi umwe chuni 30 cm 30 cm isui wailo thima ukwambia wailo thima ona maybe wailo tilaka muti kana oka kaino tu karula kanini kenda wati spacing isunesa sawa kenda meso ikathengea ni muno wamina uba wa plant spacing kwanza kindo chambe kila no leno wetanika na muthango waile kwitha we muthitu sawa ubanda na you need the right time mundu mbua iwe mundu we na mbua time no bo wa plant spacing ni kubanda meso na tulikasia notes yanata itatu nondo kanini ko mwiso mwe obya nitatautili koga ke na futu umwe lakini koga ke na futu umwe wale ulicha notes ta maybe itatu kanaina kulingana na mwiso ndo wili notes zita mango exactly katia ile mwalimu ba mwiso ya kusovya photosynthesis ndo mata ni Raphael bwa mino banda oyuko inambua miso isu yikanesa pyo kindo kila kibo oyuyeya yuma yinge mono ko process ndo ambua ko process isu ya weed management to recommend ya after mwe ando beke chao mumye yeya antitho anaka process ka ando maile kumya yeya ta maile otomya chao udhuku wa yeya iso si ondeni tusometasia na aimiama kawaida amema boso memba nimeseka na yeya either you compete na chao na mumya uswa ko at any particular time ndo ile kwitha wina yeya mundani useo wa ikwaseno ya neneba yo yene yeka cover cropping kwithe ni obini ya yeya yo yene ko yeka cover cropping imaanisha yesia sua na sunlight na nutrients on this last tona kuikia yeya ikamianesa ko tia wa kana ikwaseno it is self protecting ko yeka cover cropping inamaliza weeds zote aya tuamina kwa weed management no general management ila si yako sisi ya muthanga watiuka no kubuikia ingi at any particular time ndo ile kwethia ikwasi yako exposed nzeveni kana suani lele kunde muthanga ile kwethia muthanga ni full time icho kitumiti ya imeke scouting muno mundani ndikaithia imiala mabanda no kwithwa ona ndukwetie uboa munda wako ndo wende weka scouting wa kuona kana pe ukwase ukwenda kumila ubikia na muthanga no leu ukwase ni muthanga ubikia na muthanga kindo cha katatu wa ukwase ono wa mina general management yesu kubwekea kuhakikisha yeja yivo wabika kuya kwa harvesting twabika kwa harvest omidudu ndo ayitho abo kiasi ngulu wiyo so ni manageable ndo boy vena ndawa ila sitho abo onatewa ni drought resistant kana pest resistant time itikalatira ona kamududu kana ka wo pena ndawa ila tinengana siamba sia midudu ndawa isusionde kuya kwa harvesting itu idwa very straightforward wa mina kukutila malini timbe tana wani Raphael ni mbeu ni class 2 yo tutila onesa ukata mbeu yesu ya class 2 matuaso ko muthangani alafu Raphael nenda kuangela kana ando ni maileo kumana the right nini lifespan ya kwasi mailo manata kana ikwasi itu ni tayari kukethwa matu mambe yakwe kata kuboba mambe tuka klangiwa yellow mambe unoa ukabana kwa siya kuniambia hii ready for harvest na walilia ba hapa rigi no tu kiali no na ayambia kwatwa
forma ne kwatia mbio nene ba na meri wasia ya be kanyu wika scouting no twasia kuketha kwa sithi okumutha cia muthanga banini ukalilia wona ni form ni rianu mambe harvesting wona ta formete uibwika tondu wa leo bwika bau mbetha na ka entry ka tumidudu na kingi meri waweta cha muhimu mwenye wa ilo manani ati aimima kawaida matene twathikia ukwasi ukwasi witu ndauthikia ona ukwasi meiso yubila ba ingi ba makathikie kana makwate maswati maingi ukwasi witu ni certified ko wina potential unenga makwasi maingi na quality na tuenda root ukwasi witu ikwasi itu i smooth wathikia wikwata tumakwasi twingi na tunenga tundu nini kwa ukwasi twithikia kila twika tukita ubwika ba watwa peke yake tikenda twithe twina maximum production ne kwa mana tuna anticipate ikwasi mwala mena monasia muisomo no kunenga kilo kima cha kwasi why do you need to kwasi twingi to try sokoni yes nicho tutana fikia kwasi witu exactly and yes Kwa kilango inakuwa naniandika na muhimu aimiate na mo ama OFSP project both phase 1 na phase 2 tumakwa atakuwa kwambia mwambio mpaka muthia mpaka kwa yako value addition tiko na mo bado kulawo mwata boni Rafael kana oyuni maende na kuongela lato kuthia kusobia grips mutu cha ujuisi twitho tukikithia training bado sia kusomethia imi undo maile kuongela lato product neno ya nini afasi anote na mo na maybe huko akuketha no tutena lama phase 1 Rafael watu ya mwema mambe ya uketha kana makethete peke nukingi wale kwatia kana wale kwika itina wa yune wa umele kwa si muthangani no ne kwatia logo ketha nde ya onde ayende ya no vembo no bona Bonaventure twasi ya kuketha no amba au sisi no na dalili cia mume wako we ready for uketha watu makambirwa maelo makambe balukanga makambe akwatwanga webe ikwasi amba tu twaisia kuketha ku kwitha uketha maiteli maiteli ni maanisha kwitha objective ya uketha maiteli pe fresh market na pe processed market ila twewa ni ya kuongela lato fresh market nila wenda awose kwa shude uchoe processed market nila wenda kwa shu ikalange muundani munanga ngo ifom twitha na mwita high starch content na dry matter content yongeleke niyo yuasia isu no ikale twewa kwa side immature between 3 to 4.5 months no between 3 months ikwasi ya fresh market iva ina kashukali ina ifahamu kidogo lakini cha muhimu ni uyumia kwa side no ile tena mtu ita skin set technique wasa kwa siyu ukeka to kwate ya moko ulilie kana ngosi yayo ni kuma wona ndinauma ukamane kwa side ready ndo wona yambia kupila ambia kuma nito ameka damage no amenenga chance cha mudutu kulika na hiyo twasia weka harvesting utumia hand tools oisi amoko kalembe kadesi na wisi nitusobisie ridge yake ko ukabwa au banini ukabwa bani ukose kwa yako na make sure ikwasi ndu na itona tondu aitona ni sino ambio reduce marketability kwa yako na yakwata injury kwa una waiketha ikwasi twasia tukai drug tukai kusithia nthi wai kusithia nthi wambia kuinenga ukakwata ndo wambia thibo bandu twameze kitau waika kamududu ikwasi the fetch market mbesa nzio cha kingi cha muhimu waminokethe kwa siri yako peke ndu ka sorting ukanuwa ukasia nenda undu ilu to sathine akusobia crips thina usobia chips ukalilia sorting ukase thina ne komba lu ukasort alama sio kabisa thi mwe lu ne yakwa yo ya thingi no nitwa soko na thilo ko umbuka betangathila damaged ukathia kando kingi cha mwiso ni uithambia kwa siri yako ndukathambie na kiruta brush kindu kiukulota kwasi kikiare kithuje skin yayo number 2 nundu no kuiketha kwitha
uketha ila kwina kasuna nduka yathinikia sua muno wayanikia sua muno ni yuthuka tondo na konde jao ni ambia ikata usenzi ara tuka altered waya harvest waiketha thiye bandu muneni kana ufunike ikenda ikethe na direct sunlight ya sua there thing umabu ndo ambia storage tukatumsomethia kwasi wa ilo ya tani kenda ikale mwayumwe ile 3 na imanda chao market nangi kinge meri waisi kazi 3 months kuno bando bande 3 times a year but